dosadno. Ja imam jednu ideju. Koju ideju imaš? Ima ovdje neko gore groblje, ajmo sve porazbijat šta ima. O, baš si u pravu. Hajmo. Pa hajmo. Ko je ovo? Što ovi vamo dolaze? Joj dide, jesi ti glup, ti imaš 55 godina, a ja imam 25, ti gluplji si nego ja. Pa vidiš da su lopovi, vidiš da su nabili neke maske, opet nešto hoće razbijati ovdje. A joj, pa znaš da radimo ovdje 30 godina, čuvam ovo groblje, a nisam ni skupio para za naočala, jebi ga. Dide, ja radim ovdje 5 mjeseci, nemoj men te fore prospaš, nosiš bundu 150 eura Nike, šta men te fore prospaš tu? Aj, ovo bundu, ovo kupio na pijac bilo 15 maraka, nemoj ti mene sad ovdje ući. Dobro, dide, haj nije sad to bitno, poslije ćemo se dogovarati kad odemo na kafu tamo na pijac. Uglavnom, hajde da vidimo šta ovi hoće lopovi ovdje. Šta je momci, šta ste vi vamo došli, ko neki lopovi ovdje? Došli smo da porazbijamo i vas dvojici i ovo groblje. Momci, ja mislim da toga filma bogam nećete gledati. Dide, šta ti tu stojiš? Nemoj da ti počupam o to što imaš malo kosa na glavi. Šta ti moju kosu? Sad ćeš ti vidjeti svog boga mali. O, ljubiše mi dida, sad ćete vi vidjeti. Ajmo ljudi, razlaz odavde, dosta je bilo, inače puca. Sad sam ga najebo. Baš ti ga najebo. Pustite mi druga, inače neće biti dobro. Nećemo nikada. Nikad. Dobro, može i tako, sad ćete vi vidjeti.